Ісус Христос. Привітаємо Пана Єсуса. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Нехай będzie pochwalony Шила свечи сакрами, правдивий тяло древу Пана нашего Ісуса Христуса, teraz zdrawszy na wieki wieków. Amen. Będzie pochwalony Шила свечи сакрами, правдивий Духа Христуса, zdrawszy na wieki wieków. Нехай będzie pochwalony Że na świecie sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i teraz i zawsze na wieki wieków. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Что, намокли? Намокли, промокли? Давайте все вперед сюда идем, кто есть. Тут у нас мало нас сегодня. В проходе никто не стоит, там в проходе. Испугались дождя, все остальные. Сюда ближе, в проходе никто там не стоит у нас. Много места сегодня, костел почти пустой. Поэтому можем танцевать сегодня в костеле. Так, нам 6 святой сегодня. Подумали, за кого будем молиться. Каждый из вас какой-то просьбой наверняка пришел к Пану Богу. Сегодня воскресенье, важный день. Почему именно сегодня мы пришли в костел? Кто скажет? Коммунийные дети знают, Богдан? Почему сегодня нам шу пришли? Почему сегодня нам шу пришли в воскресенье? Так, ну за рабочего. Кто скажет правильный ответ? Потому что святая Мша. Святая Мша каждый день есть, а почему именно сегодня мы пришли особенно? Потому что Пан Бог воскрес. Умница! Пан Бог воскрес, Пан Иисус воскрес. А коммунийные дети не помнят про это. Как тебя зовут? Настя, молодец, ты сегодня герой. Ответила на вопрос. Поэтому сегодня помолимся особенно. За кого будем молиться? Кто за кого будет сегодня молиться? Не за кого, так просто пришли постоять? Самому папу? За сверстников. За кого еще? За всех? Ну, конкретнее просыпайтесь, чего вы спите? За Пана Бога не надо молиться, к Пану Богу молимся. Леша, спите? Предлагаю сегодня помолиться за учителей. Знаете почему? Знаете почему? Потому что скоро каникулы, осталось уже совсем мало времени. Каникулам готовы? Готовы к каникулам? Молодцы. Поэтому сегодня помолимся за родителей, за наших воспитателей, за кого еще? Миша? За бабушку и дедушку. Подумаем в своем сердце, может кто-то какую-то просьбу принес, тайную, которую только Пан Бог должен знать, поэтому сейчас подумаем и представим Пану Богу эту мою просьбу. Каждый из вас. И нам 6 святой будем молиться и будем петь песни громко. Какие-то у нас сегодня песни есть. Потому что песни, когда мы поем, мы 2 раза громче молимся. Слова смотрим, если что. Если знаем эту песню, то поем.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Прославляй Бога, вся земля, спявай песню імені Ягоному, а давай Яму належную пашану. Аллилуйя. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем нашу дзелу гэтай найсвяцейшай ахвяры. Усіх вас, паважаныя браты і сёстры, дарагія дзеткі, вітаю, сабраўшыся на гэтай святой імшы. Збіраемся тут, у касцёле, ў трэцюю велікодную нядзелю. І хоць на двары дрэннае надвор'е, ідзе дождж, усё ж такі мы прыходзім да нашага нябеснага Айца, выбіраем тое, што найважнейшае ў нашым жыцці. Гэта наше штонядзельнае спатканне з нашым нябесным Айцом. Прагнем дзякаваць Богу за ўсе дары і таксама праслаўляць Яго за Яго любоў і дабрыню да кожнага з нас. Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца ў інтэнцыі Зубрыцкага Валерыя, якога мы ўспамінаем у трэцюю гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог прыняў яго да супольнасці збаўленых. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутняму і вам, браты і сёстры, што зграшылі мяне думкамі, словам, учынкамі, сваімі. Твоя віна, моя віна, твоя великая віна. Тому прашу найсвяцейшую, заўсёды памагай усіх народаў святых і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
молімся. Боже, нехай Твой народ завсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнай надзеяй чакаў дня свайго воскрешення праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Деяний апостолов. У тыя дні сказал Петр народу: Бог Авраама, Исаака и Якуба, Бог отцов наших, уславил слугу своего, Иисуса, якого выдали вы и отраклись от его перед Пилатом, коли той вырашил отпустить его. Вы отраклись от святого и справедливого, а просили помиловать злочинцу, забили починальника життя, якого Бог воскресил из мертвых, чего мы свідки. І тепер, браты, я ведаю, што вы зрабілі гэта з няведання, як кіраўнікі ваши, а Бог здзейсніў тое, што абвяшчаў устнамі усіх пророкаў, што Христос будзе цярпець. Тым пакайцеся і навярніцеся, каб знішчаныя былі грахі ваши. Гэта Слово Божие. Почуй меня, Боже, справедливость моя. Ты вывел меня з утиску, смилуйся надо мной и почуй мою молитву. Усними над нами, Пане, світло свайго обличчя. Ведайте, что Пан учинил цудовны свайго вірнага. Пан чує, коли яго кличу. Многие кажуть, хто пожертв нам доброе. Узними над нами, Пане, світло свайго обличчя. Усними над нами, Пане, світло свайго обличчя. Коли кладуся, спокойно засыпаю, бо тільки Ти, Пане, дозволяєш мені жить безпечно. Усними над нами, Пане, світло свайго обличчя. Читание першага послання святого апостола Яна. Дзеці мае, пішу гэта вам, каб вы не грашылі, а калі б хто зграшыў, то маем заступніка перад Айцом, Езуса Христа справядлівага. Ён ахвяра уміласціўлення за грахі нашыя, і не толькі за нашыя, але і ўсяго свету. Потым даведваемся, што мы пазналі Езуса, калі захоўваем ягоныя запаведзі. Хто кажа: я ведаю яго, а не захоўвае запаведзі ягоныя, той лгун і няма ў ім праўды. А хто захоўвае слова ягонае, у тым сапраўды любоў Божая дасканалая. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пані Єсу тлумач нам.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час вучні Єсуса розказали про тое, што здарылася ў дарозе, як яны пазналі Езуса ў ламанні хлеба. Калі яны казалі пра гэта, сам Езус стаў сярод іх і сказаў: «Спакой вам». Устрывожаныя і напалоханыя яны думалі, што бачаць духа. Але ён сказаў ім: «Чаму засмуціліся і чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах? Паглядзіце на мае рукі і ногі. Гэта я, дакраніцеся да мяне і пераканайцеся, бо дух не мае цела і касцей. Як бачыце, я іх маю». Пасля гэтых слоў ён паказаў ім рукі і ногі. А калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся, ён сказаў ім: «Ці маеце тут што з'есці?» Яны падалі яму кавалак печанай рыбы. Ён узяў і еў перад імі і сказаў ім: «Гэта словы мае, сказаныя вам, калі я быў яшчэ з вамі, што павінна збыцца ўсё напісанае пра мяне ў законе Маісея, і ў прарокаў, і ў псальмах». Тады асвяціў іх розум, каб яны разумелі Пісанне. І сказаў ім: «Так напісана, што Месія павінен цярпець і воскрэснуць на трэці дзень з мёртвых. І ў ягонае імя павінна абвяшчацца пакаянне дзеля адпушчэння грахоў усім народам, пачынаючы ад Єрусаліма, а вы сведкі гэтага». Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Ну что, как ваши дела? Нормально, отлично? Как погодка вам? Нормально? Нравится дождик? Не нравится? А чем не нравится? Ну, то, что мокрое и можно простыть. Боишься растаять? Заболеть? Не заболеешь. Все понятно. Хорошо. Дорогие детки, какие слова сегодня Иисус в сегодняшнем Евангелии говорит своим ученикам? Что Он несет им? То, что он не дух, то, что он жив. Ну да, Он не дух, Он, Иисус Христос, имеет тело, правда? Но Он приходит к ним, и первые слова, которые Он говорит, это «Супокой вам». Слышали? Да? Что значит «супокой»? Что? Покой, мир, правда? И что значит мир вам, дорогие братья? Не бойтесь ничего, правда? Я с вами. Я к вам пришел, я несу вам мир. Согласны? Иисус несет в нашу жизнь мир. Всем нам говорит: «Супокой вам». Да, почему Он это делает? Ну, почему? Мы сейчас живем в таком мире, где очень много непокоя. Согласны? Все мы чего-то боимся. Есть у нас страхи какие-то? Есть? Какие у кого? Рассказывайте. Кто чего боится? Ну? Страх высоты. Высоты боишься? Страх пауков. Пауков боишься? Все остальное ничего не боятся. Крысы змея. Я крысы змеи. Крысы змей боишься? Кто у нас тут чего боится? Пауков. Пауков. Все, больше никто ничего не боится. Ну-ка. Еще темноту. Темноты боишься. Хорошо. Еще хочешь что сказать? Пауков. Пауков.
В основном все пауков боятся. А что, они такие сильно страшные? Змей. Змеи. Хорошо. Не очень страшные. А что они могут нам плохого сделать, пауки? А? В нашей стране ничего, но в жарких странах могут навредить человеку сильно. Могут, да? Ну, у нас нету в Беларуси таких пауков, которые ядовитые. Ну, согласен. Где-нибудь в зоопарке, может, и есть. Хорошо. Вот. А Иисус нам когда-то говорил, чего на самом деле надо всем нам бояться? Дьявола. Дьявола. А что делает дьявол? На грехи нас... Подталкивает на грехи, да? А что с нами делает грех? Есть варианты? Подходи. На несколько процентов попадаем в ад. Но не совсем. Он отдаляет нас от Бога. Отдаляет нас от Бога. Простыми словами, грех нас убивает, да, нашу душу. А самое страшное, что Иисус говорил, бойтесь смерти вашей души, да? Не бойтесь смерти тела, это все не страшно. Никакие пауки, тем более, нам не должны быть страшны. Змеи, там, не знаю, высота, темнота. Главное, чего мы должны бояться, это потерять нашу душу. Согласны? И сегодня Иисус приходит к нам и говорит: «Супокой вам, мир, ничего не бойтесь, я с вами, я воскрес ради вас, чтобы вы имели...» Что мы имели? Для чего Иисус воскрес? Чтобы нам простились наши грехи. Да, и чтобы мы могли спасти свои души. Рай. И попасть в рай. Это самое важное. Поэтому, дорогие детки, чего мы не должны бояться? Ничего. Кроме дьявола, кроме смерти нашей души, да? То есть мы не должны грешить, чтобы наши души не пошли в ад. Будем стараться? Молодцы. Визнаємо нашу веру одиного Отца Всемогутного, Створителя неба и земли. Бога соправа, один осудного, развернулся, остался, один осудил, сошел с неба и утвердился Духа Святого, человеком, так само за нас грабонским платьем, был замучен и похоронен, и на третий день воскрес подле Писания. Сидит право Отца, и снова придет в рай, судивший живых и померших. Его царству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана Животворцу, и Отца и Сына Божьего, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала. И промовлял раз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, поєднане з нашим воскрослим Паном, який прагне дарить спокоєм
своих верных и усіх, хто шукає правду, узнесем до Бога наши молитвы. Молимся за святы Костел, каб ён абвяшчаў усім людзям радасную навіну аб збаўленні. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб Езус Христос адарыў яго патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молимся за хрысціянскіх місіянераў, каб Божае Слово, якое яны абвяшчаюць, дапамагала людзям пазнаць сапраўднага Бога. Цябе просім. Молимся за тых, хто служыць у войску, каб яны не саромеліся вызнаваць сваю веру. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб яны ўзрасталі ў Христовай любові і еднасці. Цябе просім. Молимся за нас тут прысутных, каб удзел у таямніцы святой імшы паглыбляў нашу веру і ўмацоўваў наше хрысціянскае сведчанне. Цябе просім. Молимся об ласце вечного життя для Зубрицького Валерія, якого ми успоминаємо у 3-ю годовину після смерті, так само для наших близьких померлих. Тебе просим, Отче, Ты навеки з'єднав нас у свою любові, учини, каб хвала воскресения Твоего Сына допомогла нам открыть коштовность крыжовой ахвяры, праз Христа Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. А так само на Христа и всему Христу. Пане наш Боже, прими, просим, дары святкуючого Костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и привязи его до вечного счастья в небе, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, угору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як наша Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёю смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы.
Сапраўды Божа, ты святы, крыніца всялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, біскупам намінатам Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пазнулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Валерыя і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Панай Марыяй, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать:
Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего. И будь ласкавы згодна з Твоей волей дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою». Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягону. Я не варті, прошу але скажи тільки слово, і будь
Помолимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ти одновів сакраментами вечного життя, і приведи його до хвалебного воскрешення праз Христа Пана нашого. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивались дитяці, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Амен. Парафіальні об'яви. Святий ружанець, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Чэнстахоўскай, у аўторак каралевы веравызнаўцаў, у сераду Маці Христовай, чацвер звеставання Пана, пятніца Маці Божай Тройчы Цудоўнай, субота каралевы пабожных школаў і нядзеля гадзіна 18:00 каралевы супакою. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 21 красавіка, наступная 4-та велікодная нядзеля. У каталіцкім касцёле гэта нядзеля добрага пастыра. Разам з усім касцёлам распачынаем сусветны тыдзень малітваў аб пакліканнях да Божай службы у касцёле. Выходзячы з касцёла, можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Няхай у вас скрослы Пан благаславіць кожны дзень вашага жыцця. На тыдзень працы і абавязкаў прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу.